Malo le ngarurua tala falava o tala mai Ausetalia le radio Samoa. O se visa fou ua whaalawiloa e whaatanga ile o atu i le tolu afe o tangata mai le Pasifika e mawhai e unanga i mai Ausetalia o ni tangata no fomau i tausanga taitasi i lalo le whainga fou ua whaataita ia i le whainga New Zealand le New Zealand Immigration Program. O le Pacific Engagement Visa e lua o na la sanga te tauna whaia e tāru sangai. Te tauna le stala mua le tangata tāru sanga i le pālota ma te tongi le fie luas fururima tāla ma o le vaenga lua o le process lea o le whaia o le pālota ma whiriwhiri mai i la tō le a whamneina e ma whailua o na tāru sanga mo le visa. O le amana o mio na maua se awa noa whaingaruenga mai se whare whaingaruenga Ausetalia mai te tau ona iei le vāo le se furu ma le fast lima tau sanga le mātutua o le au tāru sanga ma ia mawhai na whaamni eina iei ngai le tautala ngana Pertania ia ma le rei fo i le ripoti o le soifua malaloina ma wha maoninga o lona tangata. E mawhai na au fiai tāru sanga la tau paanga ma whanau ma ua fuafua le malo ia o atu ia iulai ua whaanga ioi rei tu ai ngā visa fou. E anga vaa mo le tāru sanga i o tangata mai atunu tuto tasi le Pasifika i la tau ele o anga vaa o la tau tangata i Sitseni New Zealand Timor Leste e pe o na wha ilua mai le malo. Wa molia se ave pasi ono se e whalablave tupu i whafuane o se a onga i sini, wa mauma wai leo lo se tamaititi. O le vaenga o sosoani whapavave na tari atu le whalablave le na tupu le lata le toru le au le na nafi, whafuane le a onga MacArthur Anglican School i Koperi. O se tamaititi a onga e se furu whata usanga na mawatu o tinga aina mai le no fuanga, ave na atu le whanama i Liverpool ma maliwa i lava munmuriane. O le ave pasi o se tamaita i lima su whata usanga le matua, sa ave fo i le whanama i Mosiaki, mōri ai munmuriane i le ave ta avale matautia ua mafua i le maniu, e meise le ave ta avale whatamala, ua mafua i le maniu. E le itaria ina le tāsanga tala i tua, ma le atula i le whamsinonga i Liverpool i le so. O whai ngā malanga wha o popo o whai anei le company le New Zealand le anga i mai sini me le pone ma Brisbane anga i atu i New Zealand i e whesoso nia i pāsesi sa poloka i Ausetalia o na ua wha le au ngā ina whai ngā malanga i le temi o le a whao Gabriel. I le mai o le tau mwhai ngā e wha a wau whai ngā malanga le vasa nei. E sa tue tau fia i fo inisi o malanga o na o matangi maralosi ma o atuaida au whai o whai ngā malanga le New Zealand na wha le au ngā ina i le varu se lau duas fun maratasi ma le tusa ma le fast food wiwa afe o pāsese na afia. Whai mai Leanne Garrity mai le New Zealand o le temi nei o sila le toe wha aturanga ina o bookings ma le wha avave na kiria o le au whai o pāsese poloka i le wha atuai ma le wha le au ngā ina o malanga. O le au whai o tangata le whaingaruenga o whaatoru ina nei le numero aloa ia o lo iai o le au le whaingaruenga ma lo si pea. O wha maumonga ia whai lo mai le ofisa o le Roy Morgan o lo whea ngai ma le suesuenga wha pea. O ia wha mtaranga ma wha maumonga o ta ua i se furu tesi ma le 5% o tangata Ausetalia le o whaingaruenga. A o le au whai aloa ia mo le ofisa o whai numero wha mawina Ausetalia tolu tesi ma le 5%. O le isi iwa tesi ma le 5% o tangata Ausetalia le o whaingaruenga, fōringa o le mafua angan o le temi ua mawae mai ai whaataunga o le kiwisimasi, ma si iti ai le au whai o le au le whaingaruenga. O lo fuale suesuenga le Roy Morgan, i wha maumaunga o tangata le whaingaruenga a matamai, ia i lātou ta isu whātau sanga masiri atu o lo sa iri ngaruenga. O le company le Roy Morgan, lātou te wha talanuina le tusa ma le wha afe o tangata i masina ta itasi, e au ina mai ei wha mtalanga mo le fuafuaina o le tūlanga o lo iai moni le au whai o tangata le whaingaruenga. O le anga i atu le whai unga le vaiaso lo ufautu e nai tangata i lunga tūlanga o le tau e meise le vevela o le o tu i le 5 se furu tikewi pe siria tu fo i ma wai ai fo i malapta inga o ni afi e mu waito ngā vau. Na amata mai le amatanga o le vaiaso lo ufapea lava o na whaalongo ina le vevela whai mai o le asonga fuala vaiena o atu le fast rono tesi ma le tasi tikewi na wha mawina le malai vale le Learmont. O lo iei nei lapta inga o heat waves i baenga ese o le atunu se i vanga na i Northern Territory au Queensland i foi sa fia ngai ma winga lolo wale tau ma malo longa foi ma le afi na sawa nei tunga vau. Fautu ina le tapunia o wha malama i le tae au po e tau fia i le malu i te tonu le whare a wā o le amatua i vela. O tala i le radio Samoa, mai Ausetalia mo le nei a stofi manuia ngā ruenga o whenga iai, soifua.